Imana, bituma Imana imanukana n'ubumana bwayo binyuze muri marayika w'Imana amubwira gusenga kwawe kwagize umumaro. Imana ishimwe cyane. Isengesho ryagaruye ubwiza bw'Imana kuri Koruneliyo n'umuryango we. Gusenga kwe kwatumye Imana imusubiza, kwatumye Imana yongera ikavugana nawe. Gusenga kwe kwatumye na Petero amumenya. Imana ishimwe cyane. Gusenga kwe kwatumye abantu b'Imana bamumenya. Imana ishimwe. Petero hageze ngo aterura amagambo aravuga ngo nukuri menya yuko Imana yatarobanura ku butoni, ngo no mu mahanga yose ngo yubaga ko ryo gukiranuka nawe Imana iramwemera. Imana ishimwe cyane. Gusenga kwacu gutuma Imana itwemera. Gusenga kwacu icyubahiro kuri wowe ndetse n'umuryango wawe. Ugire gusenga bituma ubwami bw'Imana bwaguka. Imana ishimwe cyane. Bituma Imana ikwagurira imbago, bituma Imana iguhindurira izina. Gira gusenga mu gihe nk'iki ngiki. Niba wasengaga rimwe ongera usenge kabiri, niba wasengaga isaha imwe ongera andi masaha. Gira gusenga, gira gusenga, gira gusenga. Imana ikugirire neza. Turashimira Imana ko twongeye kugaruka muri studio za Zone Victory. Turanezerwa cyane kandi turabakunda cyane. Duterwa imbaraga iyo turi kubona dukurikiwe na benshi, iyo tubona hari benshi banyotewe no kumva icyo Imana ivuga. Nifuzaga ko tuganira ku ijambo rivuga ngo gira isengesho rigarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Gira isengesho rigarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Gira isengesho rigarura amavuta kuri wowe. Gira isengesho rigarura imbaraga kuri wowe. Gira isengesho ryongera rikarema ibishya kuri wowe. Gira isengesho ryongera rikagarura gukora kw'Imana kuri wowe. Gira isengesho rikwiye kongera rikagarurira amavuta mu muryango wawe. Gira isengesho ryongera rikagarurira imbaraga cyane mu gihugu cyawe. Gira isengesho yongera rikagarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana kurarikira kugira ngo twumve icyo Imana ishaka kuvuga muri iri jambo. Imana ishimwe cyane. Imana mu izina rya Yesu Kristo turagushimye. Turagushimira uyu mwanya uduhaye. Turagushimira uyu mwanya mwiza duhaye. Turinginze cyane kugira ngo imbaraga zituruka mu ijuru zibane natwe. Imbaraga ziva mu ijuru zibane n'umuntu wese uza gukurikira iri jambo. Imbaraga ziva mu ijuru zongere zimwigishe kandi zongere rimwibutse yuko akwiye kugira isengesho mu gihe nk'iki ngiki. Dushyigikire rero bane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishimwe cyane. Isengesho rigarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Isengesho rigarura amavuta kuri wowe. Isengesho ryongera rikagarura icyubahiro kuri wowe. Isengesho ryongera ryiza rikagira ibyo risenya ku buzima bwawe. Isengesho ryiza rikagira ikintu rirema ku buzima bwawe. Niryo ukwiriye mu iki gihe mwene data. Imana ishimwe cyane. Kadusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 10. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Turataruka tugere ku murongo wa 34 n'umurongo wa 35. Imana ishimwe cyane. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 10 duhereye ku murongo wa mbere. Amagambo avuga ngo hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyani. Yari umuntu w'umunyadini wubaha Imana n'abantu bo mu rugo rwe bose. Wagiraga ubuntu abantu benshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi. Ahagarara aramuhamagara ati Koruneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 34 Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose wiyubahaga ku byo gukiranuka iramwemera. Imana ishimwe cyane. Koruneliyo yari afite indangagaciro zikwiriye abantu b'Imana mu gihe nk'iki ngiki, ngo yubahaga Imana cyane. Iyo yari indangagaciro ye ya mbere, ngo yubahaga Imana, ngo ndetse nabo mu muryango we bakubaha Imana.
warangije ngo yagiriraga ubuntu abantu bose, nta muntu n'umwe yarobanuriraga. Wari ukwiye gutabarwa yaramutabaraga, wari ukwiye kurengerwa yaramurengeraga. Yagiriraga ubuntu abantu bose, nta muntu n'umwe yasigazaga inyuma. Imana ishimwe cyane. Koruneliyo yagiraga ngo ubuntu ku buryo n'abantu bo mu muryango we bari baratojwe kugirira abantu ubuntu, bakubaha Imana bagakunda Imana. Ikindi ngo yasengaga Imana ubudasiba. Imana ishimwe cyane. Yagiraga isengesho ry'ubudasiba, yagiraga isengesho buri munsi. Yumvaga buri gihe anyotewe gusenga Imana, kuko yari amaze kumenya ikiva mu gusenga Imana. Haleluya. Gira isengesho rigarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Hano ku murongo wa 34, Petero bamaze kumutumaho, nkuko Imana yari imaze kubwira marayika, yari amaze kubwira Koruneliyo, aramubwira ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ni ishimwe yo ireba abantu bayo. Gusenga kwacu ukagira umumaro, gusenga kwacu ukaba urwibutso, gusenga kwacu ukagira ikintu, ukanyeganyeza intebe yo mu ijuru. Imana ikaza, marayika akamanuka, akaza akaduhumuriza, akaza akatubwira ngo ibyo mukora bifite umumaro, akaza akatubwira gusenga kwanyu gufite umumaro, akaza akatubwira gusenga kwanyu kurakiza, akaza akatubwira gusenga kwanyu kurakoze. Imana ishimwe cyane. Ngo gusenga kwe n'ubuntu bwe byarazamutse burwibutsa imbere y'Imana, bituma Imana imanukana n'ubumana bwayo binyuze muri marayika w'Imana, amubwira ngo gusenga kwawe kwagize umumaro. Imana ishimwe cyane. Isengesho ryagaruye ubwiza bw'Imana kuri Koruneliyo n'umuryango we. Gusenga kwe kwatumye Imana imusubiza, kwatumye Imana yongera ikavugana nawe. Gusenga kwe kwatumye na Petero amumenya. Imana ishimwe cyane. Gusenga kwe kwatumye abantu b'Imana bamumenya. Imana ishimwe. Petero hageze ngo aterura amagambo, aravuga ngo nukuri menya yuko Imana yacu itarobanura ku butoni, ngo no mu mahanga yose ngo yubaha ko ryo gukiranuka nawe Imana iramwemera. Imana ishimwe cyane. Gusenga kwacu gutuma Imana itwemera, gusenga kwacu gutuma Imana itwemera, yamara kutwemera ikatwemeza n'abantu. Koruneliyo gusenga kwe kwatumye Imana imwemera, imaze kumwemera imwemeza na Petero. Petero nawe abivuze bituma n'abantu bose babimenya, baravuga ngo nukuri menya yuko Imana yacu itarobanura ku butoni. Kandi Imana yacu koko ntirobanura ku butoni. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane, habwa icyubahiro. Gusenga kwa Koruneliyo kwabaye urwibutso imbere y'Imana. Gira isengesho rigarura ubwiza bw'Imana kuri wowe mwene data. Gira isengesho ryongera rikarema ibintu bishyashya, ryongera rikagusubiza mu mwanya wahoranye n'Imana, ryongera rikakugarurira ubwiza bw'Imana kuri wowe ndetse no ku muryango wawe. Imana ishimwe cyane. Gusenga kugarura ubwiza bw'Imana ku muntu, ukamugarurira amavuta, ukamugarura icyubahiro, ukamukorera igisuzuguriro umwanzi yaba yaramwambitse, kukamuhindurira izina umwanzi yaba yaramwambitse, izina umwanzi yaba yaramusize, izina umwanzi yaba yaramwise, iryo zina rigasibangana. Mwibuke ibyabaye kuri Yakobo. Yakobo yari yarahindutse umuriganya, ariko gusenga warimo ari kumwe na marayika mu rukerera, isengesho ryo mu rukerera, ngo abona ari kumwe na marayika, abona ngo bari gukirana, aravuga ngo ntabwo ngure kuri utampaye umugisha. Imana ishimwe cyane. Mu Yakobo ngo yongera ngo asubizwamo imbaraga, nkabasha kumenya uwo bari kumwe, nkabasha kumenya uwo ari bubwire, nkabasha kumenya ikimuvaho, abasha kumenya ubwiza bw'Imana, abasha kumenya uwo bari kumwe. Aravuga ngo ntabwo ngure kuri utampaye umugisha. Marayika aramubwira ngo ntabwo uzongera kwitwa Yakobo ukundi, ntabwo uzongera kwitwa umuriganya ukundi, ahubwo uhindutse Isiraheli, uhindutse umuntu w'agaciro, uhindutse umuntu w'umumaro, uhindutse ubwoko bukomeye bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Gusenga gutuma izina ry'Imana ryongera kagaruka kuri twebwe, bigatuma izina Satani yari yaraduhaye rikurwaho. Hari amazina menshi batwita, ariko iryo zina rirahinduka kubwo gusenga. Gira isengesho rigarura ubwiza bw'Imana kuri we mwene data. Ngo Yabesi ngo agira isengesho ridasanzwe, amaze kumenya uwo ari we. Birakwiriye ko abantu bakwiye kubanza bakamenya abo bari bo. Isengesho ryuzuye amavuta niryo kubanza ukamenya uwo uri we. Ariko Yabesi aravuga ngo
yo icyamu Uwiteka akareba uwundi we yarangiza akanyagurira imbago. Uwiteka ngo yumva gusenga kwa Yabesi, Imana ishimwe cyane. Imana yumva gusenga kw'abantu bayo, irangije irazimwagurira imbago. Imana ishimwe cyane. Gira isengesho mu gihe nk'iki, ribanza rigatuma umenya uwo uri we, ribanza rigatuma umenya yuko uri umumaro imbere y'Imana, ribanza rigatuma ubanza kongera ukitekereza ukavuga ngo mbese ndi guhamanya n'Imana, ukabanza ukamenya uwo uri we. Amaze kumenya uwo ari we arasenga. Gira isengesho rigarura ubwiza bw'Imana kuri we mwene data. Gira isengesho ryongera kugarura ubwiza bw'Imana bukimwa muri wowe, ubwiza bw'Imana bukaza bukaganza muri wowe. Ubwiza bw'Imana nibumara kukugeraho burakwagurira imbago. Imana ishimwe cyane, irakwagurira, burakwagurira, ubashe nawe kwicara utuze kandi utekanye. Gira isengesho mu gihe nk'iki ngiki. Hezekiya ngo bamaze kumubwira ngo gabi ibyawe kuko ibyawe byarangiye, Hezekiya ngo arongera ngo arahindukira arasenga, atakambira Uwiteka Imana. Isengesho yasenze uyu munsi ryatumye Imana imugarurira iminsi yo kubaho. Isengesho ryamugaruriye iminsi yo kubaho, ryamwongerera igihe cyo kubaho. Imana ishimwe cyane. Gira isengesho rigarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Gira isengesho mwene data rigarura ubwiza bw'Imana n'amavuta kuri wowe. Gira isengesho rizira ibyaha. Gira isengesho rituma intebe yo mu ijuru inyeganyega. Gira isengesho rituma ukomerikana n'Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Imana idufashe gusenga mu gihe nk'iki ngiki, kandi isengesho rigarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Isengesho ryazuye Lazaro, isengesho rizura Lazaro. Yari umaze iminsi myinshi baramukinguye, abantu bari kuvuga ngo ubu ngubu baranuka, ariko Yesu ahageze arasenga. Yesu nawe arasenga, aratwigisha gusenga, aratubigisha gusenga. Aratubwira ngo niyo byaba bikomeye, ntabwo nkangwa n'ibicitse, ntabwo nkangwa n'ibinuka. Agira gusenga, wari wapfuye arongera arazuka. Imana ishimwe cyane. Gira isengesho mwene data, gira isengesho ryongera rikagarura ubwiza bw'Imana aho hantu uri. Gira isengesho rituma ibyari byarapfuye, bizinesi zari zarapfuye zongera zikazuka. Haleluya. Gira isengesho ryongera rikazura imibereho yawe. Gira isengesho ryongera rikagarura ubwiza bw'Imana aho wicara, aho utuye. Gira isengesho mu gihe nk'iki ngiki. Haleluya. Isengesho ukwiye gusenga mu gihe nk'iki ngiki, nkuko Yesu Kristo yatubwiye ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ngo izina ryawe niryubahwe, kandi ubwami bwawe nibuze, maze icyo ushaka gikorwa mu isi nko gikorwa mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ubwami bw'Imana buze kuri twebwe, ubwami bw'Imana buze kuri wowe, ubwami bw'Imana bwongera bugaruke kuri wowe mwene data. Gira isengesho mu gihe nk'iki. Gira isengesho yongera rikagarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Gira isengesho yongera rikakwagurira imbago. Gira isengesho yongera rikakuzanira amavuta mwene data. Gira isengesho mu gihe nk'iki ngiki. Wari ukwiye gusenga. Ngo gusenga kwa Koruneliyo wari utazwi, wari utari wo mu bwoko bumenyekana. Iryo sengesho ryatumye Imana imumenya. Imaze kumumenya iramwemera, imaze kumwemera imwemeza abantu. Imana ishimwe cyane. Gusenga kwacu kugere ku Mana, gusenga kwacu gukore, gusenga kwacu kugira urwibutso imbere y'Imana. Gusenga kwa Petero amaze kubona ko bitamaze gupfa, abantu b'Imana barimo barira, abapfakazi bararira, abapfakazi bararira rwose batakambira Petero. Petero nawe biramucanga, ariko yongera aribuka, aravuga ngo hari Imana. Azamura wari wapfuye, aramuzamura mu cyumba cyo hejuru, arasenga, aramuhindukirira, arasenga. Isengesho rituma Tabita yongera kuzuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari ibintu byinshi byari byarapfuye, ariko ukwiye gusengera. Hari ibintu byinshi bigaragara yuko byapfuye, ukwiye gusengera. Ukwiye kuzamuka mu cyumba cyo hejuru, ukwiye kuzamurwa mu ntera mu buryo bwo gusenga, ukwiye kuzamurwa mu buryo bwo kubana n'Imana.
mu mibanire yawe n'Imana, warangiza ugasenga bikazuka. Imana ishimwe. Gira isengesho rigarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Petero ngo amanutse, amanura wari warapfuye, amwohereza abapfakazi, amwohereza ari muzima, bitera hejuru bashimira Imana. Mwene data, gira gusenga. Tujye gusoreza ku ijambo ry'Imana tuza gusanga muri Yakobo ibice 5 murongo wa 13. Hari ijambo rivuga ngo mbese muri mwe hari ubabaye nasenge, mbese hari uwishimye naririmba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mbese muri twebwe hari umuntu ubabaye, mbese muri twebwe hari umuntu uri kurira, mbese muri twebwe hari umuntu ufite ibigeragezo bimugoye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nasenge. Haleluya. Nasenge kuko arasenga Imana imuhoza amarira. Wari ubabaye cyane, nasenge. Wari uri kurira, nasenge. Kuko mu isengesho harimo igisubizo, mu isengesho harimo imbaraga, mu isengesho harimo inkomezi, mu isengesho turemerwa ibyiringiro, mu isengesho twongera ubwiza bw'Imana bukaza muri twebwe. Haleluya. Yemwe ngo abasenga bibutse Uwiteka ntimugatuze. Nimusenge mwene data. Ikintu cyariye cyo gusenga mu gihe cyo kubabara, mu gihe cy'ibyago, mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'intambara za hato na hatoya, niho twakwiye gusenga. Iko ni ijambo ry'Imana ritubwiye. Mbese muri twebwe hari umuntu ubabaye, mbese muri twebwe hari umuntu uri kurira, mbese muri twebwe hari umuntu uri kubona ubuzima bwamurangiranye, mbese muri twebwe hari umuntu uri kubona ibintu byamucanze, mbese muri twebwe hari umuntu uri kubona hari business ziri gupfa, muri twebwe hari umuntu uri kubona ari gukora umushinga ugapfa, mbese muri twebwe hari umuntu uri kugerageza bigapfa, mbese hari umuntu uri kugerageza bikanga. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo nasenge. Igisubizo nta handi kiri, ni gusenga. Gira isengesho rigarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Gira isengesho rigarura icyubahiro cy'Imana kuri wowe. Gira isengesho rinyeganyeza intebe yo mu ijuru, maze Imana ikagutumaho marayika w'Imana. Haleluya. Gira isengesho mwene data. Ndakwifuriza gusenga mu gihe nk'iki. Nakwifuriza kugira isengesho rigarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Nakwifuriza isengesho rigarura icyubahiro cy'Imana kuri wowe. Nakwifuriza kugira ngo ugire isengesho rituma Imana iguhindurira izina. Haleluya. Nawe byakubera ko Imana yaguhindurira izina, ukagira indi titre, ukagira indi titre mu kazi, ukagira indi promotion mu kazi. Oh haleluya. Imana ishimwe cyane. Gira gusenga bibwire Yesu. Gira gusenga ubwiza bw'Imana bugaruke kuri wowe. Imana itugirire neza. Ngo mbese muri twebwe hari umuntu ubabaye, nagira gusenga kuko hari igisubizo kiva mu gusenga. Hari abakunze kuvuga ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho, ngo nta sengesho ry'umunyagara, ngo nta sengesho ritoya ribaho. Niryo Yana yasengeye mu nda y'urufi byagize umumaro, rituma Imana imwibuka. Haleluya. Nta sengesho Imana itakumva, nta sengesho ubona ritagira umumaro. Isengesho ryose ry'umutima umenetse, ry'umutima wiringiye Imana, ry'umutima wizeye Imana rigira umumaro mu gihe cyaryo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yona ari mu nda y'urufi yarasenze, Imana iramwumva. Yona ageze mu bikomeye, Imana yaramwumvisha. Abo baravuga ngo nta sengesho ry'umunyagara imbere y'Imana. Kandi hari umuririmbyi wavuze ngo nta handi biva ku karago. Ngiyo tubona ngo abantu bahabwa promotion, nta handi biva ni ku karago. Ku karago gusenga, nta handi biva ni mu gusenga. Nta handi biva mu gusenga. Nta handi biva. Ibisubizo nta handi biri ni mu gusenga. Imbaraga nta handi ziri ni mu gusenga. Kwagurwa nta handi biri ni mu gusenga. Gira gusenga bigarura ubwiza bw'Imana kuri wowe mwene data. Uyu Koloneli ngo yari amaze iminsi nari gusenga, amaze iminsi nasenga n'abo mu rugo rwe bose barimo basenga binginga Imana. Imana iza kureba ikiri kwa Koloneli, Imana iza kureba ibiri kubera kwa Koloneli.
ngo gusenga kwe n'ubuntu bye birazamuka biburwibutsa imbere y'Imana. Marayika nawe aramanuka. Imana ishimwe cyane. Gira gusenga bigarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Gira gusenga bigarura ibihe byawe wahoranye kuri wowe. Gira gusenga mu gihe nk'iki ngiki, Imana itugirire neza. Tujye gusenga Imana mwene data. Garura icyubahiro kuri wowe ndetse n'umuryango wawe. Ugire gusenga bituma ubwami bw'Imana bwaguka. Imana ishimwe cyane. Bituma Imana ikwagurira imbago, bituma Imana iguhindurira izina. Gira gusenga mu gihe nk'iki ngiki. Niba wasengaga rimwe ongeraho usenge kabiri, niba wasengaga isaha imwe ongeraho andi masaha. Gira gusenga, gira gusenga, gira gusenga. Imana ikugirire neza, ikongerere gusenga kandi bijye umumaro. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Mana igira neza. Uri Imana idukunda, uri umurengezi w'ubugingo bwacu, uri umubyeyi wacu. Mana ntacyo tugushinja, waratureze uradukuza Mana. Kigeretse kuri icyo ngicyo gihindura abana bawe. Kandi ntabwo umwana yagusaba ngo ubure kumuha. Ntabwo wakirengagiza isengesho ry'umwana wawe Mana. Akira amasengesho y'abana bawe. Abari bafite business zapfuye wongere uzizure. Abari bafungiranye mu mbago bagurira imbago Mana. Abari babona iminsi yenda kubashirana ubongerera iminsi yo kubaho. Mana uhabwe icyubahiro. Habwe icyubahiro kuko mva gusenga kwacu. Habwe icyubahiro yuko mva gusenga kw'abantu bawe no kwinginga kwabo. Turagushimiye yuko mva gusenga kwacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Urakoze mwene data. Gira gusenga bigarura ubwiza bw'Imana kuri wowe. Gira gusenga bigarura amavuta kuri wowe. Gira gusenga bigarura icyubahiro kuri wowe. Satani ashobora kuba yarakuvangiye akakuraho icyubahiro, ariko garura ubwiza bw'Imana kuri wowe binyuze mu isengesho. Gira gusenga, isengesho rirarema, isengesho rirakiza, isengesho ni byose kuri wowe. Imana ikugirire neza. Haleluya. Imana ikugirire neza.